Alright bazalwane, xa ukhuluma nebandla namhlanje, xa kuniphula bazalwane, ngikhulume nani bazalwane nebandla. Amen bazalwane. Alright, ngicela kuqala la bazalwane endabeni kaMoses. Haleluya. Siyazi ngoMoses sonke, angithi bazalwane. Siyazi mani bazalwane. Haleluya. Khuluma nami bazalwane, senze njani? Siyazi ngoMoses. Haleluya. Amen bazalwane. Haleluya. Jesus. Inkinga yezwi bazalwane liyangilahlekela namhlanje, izwi lamangazi ukuthi ndaba. Hallelujah. Hallelujah. Shemele my brother. Umsufu bazalwane, ngicela kuwethula kancane ukuthi uMoses. uMoses lithi iBhayibheli bazalwane ngekade u-Israyeli kodwa shiya ngashumayela kodwa abafethu noma ngiphi umsufu emngakafuna ukudla isikhathi bazalwane. Alright. Akufuthi babezela. Uma u-Israyeli wehlele eGibhithe, siyazi ukuthi waba izigqili. Alibonge igama likaJesu. Amen. iBhayibheli lithi indlela ababagqilazwa ngakhona. Izwi lami liyanqaba namhlanje, yazi indaba wayi moto lisiza mina moya wami. Alibonge igama likaJesu. iBhayibheli nasaziphona. Jesus. Nasaziphona. Hallelujah. Nasaziphona. Amen. Okay. Alright bazalwane, ake ngikhulume nani. Lithi iBhayibheli ke bazalwane, babegqilazwa, babeboshelwa, kube khona induna ezima emva kwabo zibaphathela iy'thwebhu. Yakwazi iy'thwebhu zibashaya khona bazalwane, beboshele ukulayishwe iy'tini la mhlawumbe yikhona ngapha kithi sikubiza sithi ziy'nqola. Uyakwazi wakithi nikhona bazalwane. Hallelujah. Ingqongolo ngapha ngakithi ziningi kakhulu ngale ndlela esimangaliso. Alibonge igama likaJesu. Befake lapho ufake imithwalo baboshelo. Alibonge igama likaJesu. Kuthiwa ke bazalwane, bekulokho kugqilazwa. Lithi iBhayibheli bazalwane, kwahamba isikhathi kwaze kwafika la kuzalwa khona uMoses. Mase kuzozala uMoses, lithi iBhayibheli bagcwele inkosi uFaro yahlangana nekhabhinethi yanoma yahlangana nayo yonke angazingabiza ngaliphi igama lesizulu noma yenza imbizo lesizwe saseGibhithe lomhlangano mawumayelana nabaHebheru. Alibonge igama likaJesu. Kuthiwa laphana emhlanganweni kwakukhulunywa kuthiwa niyawabona kodwa abaHebheru ukuthi abaHebheru anamandla kunathi. Ngakho-ke siyala asenzeni iplani njengoba laba bantu benamandla kunathi, kusho ukuthi bayinkosi. Kusho ukuthi ngamanye amagama bayophuka impi basehlule thina. Ngakho-ke ashaye umthetho sizowushaya ukuthi wonke umntwana wesilisa ozozalwa uzoyophoswa emfuleni. Kuthiwa kuleyo mihla kwakuzozala uMoses. Kwakuzozala uMoses. Lithi iBhayibheli umama kaMoses awuzwile lowo mbiko wakha umthaba wohuka ngebuthule nangenkonyane womfaka phakathi wayawubeka ngasogwini lomfula. Lithi iBhayibheli one day kwasondela indodakazi kaFaro emfuleni iyogeza. Lithi iBhayibheli yaphakamisa amehlo yabona ibhokisi, yayisiyalele intombazane yathi hamba uyokuthathela ibhokisi. Jesus. Awulithi iBhayibheli yalithatha lentombazane livula, malivula libona umfana obomfana, libona umfana obukekayo. Lithi iBhayibheli yayisithi indodakazi kaFaro, cela ningifunele umsanyana. Awulithi iBhayibheli kwakunomamncane kaMose, umamncane kaMose wagijima wolanda umame kaMose, ubefika
wafika umama kaMose uthi letha lo mntwana ngiyokumelisela yena. Lithi iBhayibheli indodakazi kaFaro yathi hamba nalo mntwana umelisele yena, mina ngizokhokhela. Akakhulume nabantu abanomoya ongcwele. Bafowethu ngaphakathi ngoba sila asisangele ukhona simelisayo and ngoba simmelisa one day izulu liyasikhokhela. Asidlali lapha, asisangele lapha, ukhona simfikayo. Nasimfikayo akadli udle sikudlayo, udla idumiso, udla izwe. One day masimmelise kahle siyokhokhela ngoba yethi indaba ayipheleli la. Ake khulume nabazalwane afethu lithi iBhayibheli wakhulu sengebakheli ngeLabathosa sengebakheli masekhulile ku-chapter 3. Lithi iBhayibheli wazwakala uNkulunkulu ehlangana nesihlahla esivuthayo kodwa esingazi. Uzwakala ethi uNkulunkulu weMoses sembonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, sebehlule ngoba ngibonile ukuhlupheka kwabo uthi ngiyazazi nensizwa zabo njengoba sebehlile yobakhulula esandleni sikaFaro. Alibonge igama likaJesu. Trouble fortune, why we find out answer? Why no system is not temple? Let the Bible of fortune, why no separating trouble? The Bible will come. What's a little Moses? What you are going to do about it? Follow is a dangerous man. And pass to a public walk. Always meaning Zimano Kuluma. I was only never leaving America. What you think of home? It's away. Kaba nene ukuthi wikakho awazekudela kahle indaba kodwa umuntu akathikho bakhophe wena libonge igama likaJesu. Ngicile bonke ngekwazi ayikho siza manje. My God, lithi iBhayibheli bazalwane sesiyafika la siyakhona. Wathi uNkulunkulu Moses uphetheni, alibonge igama likaJesu. Wathi uNkulunkulu uphetheni Moses, wathi uMoses ilalela weNkulunkulu iphethe induku. iBhayibheli wathi uNkulunkulu iphonse phansi induku, wayiphonsa phansi. iBhayibheli immediately ngaso sonke leso sikhathi yaphenduka induku. uMoses wabaleka. iBhayibheli wathi uNkulunkulu ibambumsile waphenduka waba induku. iBhayibheli wayesethi uNkulunkulu thatha isandla sakho ufake la. Basifaka la iBhayibheli saphuma sigcwala uthongo. Wathi lana khona manje kwafanele kuwe. Ngiyakhona abangcwele kufanele ngiyakhona. Ngicela ukufika khona. Bafethu kuningi kokwenzeka kancane bafethu kuningi kokwenzeka endleleni nangizwa bazalwane. Lembuku bafowethu yagila imihlola. Alibonge igama likaJesu. Lembuku yaveza imangaliso ezinkulu. Lembuku kuthe ulwandle luvalile wathi uNkulunkulu khomba ulwandle lwafula indlela. Alibonge igama likaJesu. Kuthe bomile abantwana bakaIsrael wathi uNkulunkulu khomba idwala lakhipha amanzi. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Kuthe lapha amanzi agcwele uSawuli likhona bazalwane. uNkulunkulu wathi yehlisele khona amanzi aphenduka amtoti. Ikhona abafethu ntathu uNkulunkulu ehlisa leza inhlupho eziwu-10 eGibhithe. Kwakuthi makufika induku zonke inhlupheko ziphele zazibelule yayime endaweni kaJesu induku. Jesus. Hallelujah. Ebese nongizwe egcineni bazalwane, kunabantu shiya abawu-3 kulolu hambo lukaMoses abavelayo. Number 1 uvela u-Aaron. Number 2
kuvela udadewabo uMiriam abazongisa abazalwane. Number 3 kuzovela uJoshua. Alibonge igama likaJesu. Ebese sinamfaka noKarebi, but kakhuluma ngalabo abantu abawu-3 bese kuhlala phansi. Laba bantu ngizokhuluma nebandla namhlanje, yazi le ngeke ngikhethaze ngoba ngizokhuluma. Jesus. Laba bantu babona imangaliso zenduku, likhona abazalwane. Yonke into uNkulunkulu ayenza ngale nduku bayibona. Lithi iBhayibheli bazalwane, kwafika la khona kulwa khona u-Israyeli nama-Amaleki. Sifundile ngithi bazalwane. Lithi iBhayibheli bazalwane, uMiyalo umfundisi wami wawuthi Moses iphakamisa ini? Yedwa bazalwane, yedwa. Phakamisa ini bazalwane? Induku. Uma-ke wayiphakamisa, u-Israyeli uyanqoba izitha zabo. Uma-ke yehla izitha zika-Israyeli ziyanqoba u-Israyeli. Ay. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. So abafowethu wayiphakamisa amandla ezandleni aza aphela. Ngekade kuphela amandla izitha zawunqoba u-Israyeli. Alibonge igama likaJesu. Kuthiwa phakathi kuka-Israyeli kwakunoJoshua ebese kuba noKhure. Lithi iBhayibheli basondela kuMoses. Hey, Jesus. Hawe Moses, hawe Moses, hawe Moses, hawe Moses. Amithi yashumayela nje aphela kanjani amandla ezandleni. Alibonge igama likaJesu. Amithi wena nje uke wavula indlela olwandle olubomvu aphela kanjani amandla ezandleni. Lithi iBhayibheli amandla aphela ezandleni. Zokhuluma nebandla namhlanje. Ikhona ke into esengithanda sesimthandazweni. Lithi iBhayibheli bathatha itshe Joshua noKhure balibeka phambi kaMose, bathi Mose hlala lapha, thina siphiwanga ukuphatha induku. Yabo abazalwane, namhlanje ukhuluma nebandla. Lithi iBhayibheli bafowethu, omunye wayesehlala la, omunye wahlala la, bathi ngeke siyibambe ngoba inikezwanga thina. Abafowethu nikhona abazalwane, kodwa Moses noma amandla angasekho ezandleni, thina okwethu ukuthi sijeke izandla ukuze induku ime. Angeke yesi awezwa amandla asekhona ezandleni zethu, kodwa inxaka ayinikezwanga thina. Wabengalikezwanga thina, asinalo ilungelo lokuyibamba. iBhayibheli bayijeka ngomoxela umehlule namhlanje. Ngathandaza uthi nalo kulokho kusoleko waJoshua, kusoleko uKhure, abazoza endlini kaNkulunkulu bangazi bazolwa, kodwa baze bazosapotha umbono. Ngoba nengayinikeza abantu, kodwa inikeza umuntu abasedingela abantu baseke umuntu onikeza umbono. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Ikeshumayela abazalwane, let's pray to my brother Keshumayela. Keshumayela, my brother Keshumayela. Oh my God, Keshumayela. Uthi uJesu namhlanje kodwa moxwele uthi Jesu ibandla lami nothi ngamceba ibandla lami. Indlela engithululela ngakhona amandla ayikho into engahamba phambi kwalo, ngisho nomthakathi ngeke hambe. Kodwa ngisele madoda uJoshua phambi kwebandla lami. Alibonge igama likaJesu, alibonge igama likaJesu. Bafowethu, indlela lento esinikeze yona, indlela ibandla elinamandla ngayo, ngifuna ukutshela ukuthi lingathandaza nalo ibandla, kodwa around izangoma eziphethe amabhodlela balikela alibonge igama likaJesu. Alibonge ibandla balikela thandaza lithi yavula inyama ithola amabhodlela kugcwele intuthu, ukuthi uyanabuka ngoba siyathandaza ibandla. Indlela ibandla elinamandla ngalo kumele
kuletha abantu belalisiwe odokotela sebathi ngeke esabuyile leyo kodwa balike lathandaza ibandla athi umuntu ngizokondle kuya ngizophila wona Nkosi. Hallelujah. Ngivumele basihlala phansi bathi angafiki la ngifuna khona, angafiki la ngifuna khona. Uthi uJesu bawa baphapha la ngizwa abantu bathi kuvuka uprofethi wabadala, abanye bathi Eliya lovukile, abanye bathi uJohane lo nqanda ulikhanda ngekepha uvukile. Alibonge igama likaJesu. Uthi Jesu nina-ke alikhona bazalwane engihamba nani nithi ningubani? Bathuleka bafowethu bebhebhele ekugcineni kwavela indoda eyodwa ogama lalo nguPetro. Wathi you are the Christ, the Son of the Most Highest God. Indodana yophezulu. Wathi Jesu inyama negazi lefihlakalo le ayikwaphelelanga yona. Zishumayela bafowethu. Wayesethi uJesu nami ngithi kuwe Simon kaJona, ibandla lami bafethu ngicela ukuthi nithethe bisikhapha indlela uJesu ibandla ehlisa kancane bebrother, indlela uJesu athanda ngayo indlela ibandla esenhlizweni ngakhona enhlizweni kaJesu bafethu ngisho nangosuku lokubuya kwakhe uNkulunkulu uvele wamfihlela ngoba likhona bafethu, wamfihlela ngoba ebona ukuthi indlela uJesu agcwele uthando ngakhona enhlizweni angabahlebela odlazi athi sengiyalilanda ibandla. Alibonge igama likaJesu, wayifihla lemfihlo, wayifihlela kushona indodana uNkulunkulu. So my God, wathi ngiyalilaka phezu kwaleli dwala likhona abazalwane, wakhomba uPetro likhona abazalwane, wamkhomba as a rock njengedwala linamba fethu. Oh my God, Hallelujah. Wathi uyidwala uzolakha ibandla lakhe phezu kwalo. Wayesuyadeclare wathi amasango Hades, amasango ukufa angeke alehluke. Alibonge igama likaJesu. Jesus. Bafethu wathi akuzukuphela lapho. Alibonge igama likaJesu. Ifuna ukutshela inkinga la iwonakale khona bafowethu bese ngiyavangela bese siyathandaza. Amen bazalwane. Wayesethi kunikeza nehluthulele ngamanye amagama ikhiye zasesilwini zokuthi uvule usemhlabeni kuvuleke ezulwini. Akufanele ngishumayele bafowethu sithandazeni ngoba ngiyabona abazalwane abangizwa bakhuluma. Awulibona nangizwa ukuthi bazalwane. Wayesethi uNkulunkulu okubopha emhlabeni ukhuluma nobani prophet, ukhuluma noPeter as the founder of the church. Alibonge igama likaJesu. Wathi kwaboswa nasezulwini okubopha emhlabeni akhulula emhlabeni nasezulwini kwenze njani kuyokhuluma afethu uPetro mayiqeda lapho kodwa Shumayeli metrada Shumayeli mayiqeda lapho uJesu uthi uJesu indodana yomuntu njengoba sisendleleni sibheke eJerusalem iyokhashelwa iyofa. Phela uPetro wagijima wama phambi kaJesu wathi ngeke kwenzeke lokhu kuwe, ikhona mina ingaya nawe ngisho nasekufeni. Wathi uJesu uyalemva kwami Sathane ngoba usikhubakiso kimi awuqondo kaNkulunkulu kodwa uqondo kwabantu. Esho uPetro lendoda bafethu kodwa ngongcwele yangayeka ukumlandela uJesu noma sebizwa uSathane, sebizwa ngoSathane ngoba ukuba idala ukuba idwala
khona bazalwane akusiyona into elula ukuthi uJobe ngokuba uyayazi indlela yakhe xa esengivikile izophuma ngihle ngegolide kunokuthi ugcwele amazi ngishumela nje kunokuthi engikhuluma namhlanje uNkulunkulu ubeke la great assignment but iphinde iphambana naye usathane uprofetha mama kunezinto ezimlilisayo kunezinto ezimkhalisa inyembezi ake ngibebesele ngisho ithi kwakhiwa idwala lapha kuwe uThixo kuphathe nawe phethu bafuna ukubalandela abakushiyile ungabalandela uThixo wathi singasuka kuwe wokuba uyafumaneka abazophila uThixo ngelinye lamalanga wathi sisiyabonke sakulandela kanti sitholani uThixo lalala phethu njengoba ningilandela uma samhlezi embusweni kaBaba nani niyohlala lamakhosa olimoya ifuna ukubelesela sabathi kunabo phethu nalapha emzini waseThekwini kunezinto ezimehlelayo ikhona izulu eliyakhala phawuwe bangakutshela lavela khona bekungekho mnandi kodwa ikhona into ayakhiwa lapha kuwe ikhona into ezophuma ngiyayesaba into ezophuma ngoba lalala mntasekhaya uThixo ekwakha akakwakhi ngebusiso athi uDavide wabingelela mina ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakhe athi uDavide ziningi inhlupheko zakhe olungileyo kodwa ekugcineni kuzo zonke uThixo uzokukhulula athi u-Isaya wavumelana nabantu ukuba bahambe phezu kwamakhanda ethu wayesesikhiphela ekubuseni yasekhaya uthi bayibhala kaDophalayo kwisambulo athi yazisula inyembezi lento ekhalisayo lento emlilisayo esulu ikhona into esiyenzayo behind the scene uThixo usamsebenzile ikhona into ayisebenzana emva kwalokho ikhona into azophuma sengihlala phansi into engizoyicela kini sekani uMdlasi sekani ushiya idala ekushiya bafowethu uma uNkulunkulu afuna ibandla lakhe libhekeleni uzoyibeka kumholi okudingekela kwibandla ukuthi ibandla liseke lingaphikisi likhona abazalwane likhona abantwana lapha abantu abazothi wexegu lenda ingawe wedwa kodwa nathi sibizelwe la sibizelwe ukuzoseka lento asibizela ukuzolwa nalento kodwa sizoseka lento nangemali zethu nangemkhuleko yethu angeke sahleba kodwa sokhulekisa athi uPawule nami bazalwane nikhulekise ukuze kunibangima iphiwe izwi akanawo Jesu asithi isibona sikasipho nje siyadingana anibonge ifake sesothandaza uthi uNkulunkulu Jehoshaphat lento ebhekane nayo leyo phumelani kubo kusasa kodwa ngicela lenze kanje
misani phambi kwami abadumisa abahlobe ngobungcwele abeke bangidumisa ngobungcwele ibhamethe izawehla mina Jehova Sabaoth ile ibhebhekane nayo waqhubeka wakhuluma uNkulunkulu ngomprofethi wathi kholwani abaprofethi bakhe nizophumelela ebese ndiyakholwa uThixo nizoqiniswa alibonge igama likaJesu bafowethu uNkulunkulu bafuna ukwenza into emhlabeni udinga umuntu olibonga ifameli support ivision zinto zaNkulunkulu uma ibandla lenze njalo ngeke sibeke abantu izandla namhlanje ngikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu angeke sithandazele abantu angeke siphushe nabantu baze bayowa kodwa sothi sibasina bahlabelele abahlobe ngobungcwele bahlabelele bathi uyaphazuluka olaphayana ofike gula ethi mayethi isandla sibone siyanyaza mayethi uyanyathela ezinhlungu ayisekho indlela ibandla elinabantu abakhona kube wabosha upheli wafalela njela nathanda abangedanga awa ozabosi bawa iminyango yavuleka naqhubeka nathandaza ibandla linamandla malike lathandaza ibandla labempela lilibhayibheli bafowethu lalihlala phambili kaSolomoni babethandaza kuthiwa babedlula nje bantu abakhulanga bephila ngethuzi zabo alibonge igama likaJesu ibandla linamandla ibandla malenza njalo malisapota umbono obekile ngoba uma umbono usaphila bafowethu alikhona abazalwane usaphila alibonge ivangeli ngoba ibandla liyoqhubeka liqobe kodwa uma ibandla lingasapoti umbono akekho umuntu ozongena la ephiliswa akekho umuntu ozongena la enamadimoni kuphuma amadimoni alibonge ivangeli bamele baphakamisa izandla zikaMoses lithi iBhayibheli bafowethu uIsrayeli waqoba sesawuthandaza sesemthandazweni namhlanje bengizocela sapotani lo mbono basalwane inkulu into ezokwenza kuthiwa yini le ndawo bafowethu kuthiwa kuthiwa semathini lalelani bafowethu angikusho lokhu noma abanye bangafuni ukusho ngicela ukuthi usapothe le mbono ebese sokwenza kanje noma le disimemezele ngabantu abaphatha amafutha sebathi masimemezela thina ayisasebenza esaphila ngicela ukusapothe le mbono ebese ngithi hamba uyofaka iCV yakho lento ngikhuluma prophetic bazalwane kumoya sapota lo mbono ebese ethi weNkulunkulu uthe wena makulinga uzovula amafastela ezulu ebese uyathula isibusiso phezu kwami ngokwaneleyo omphusha ezwi lami namhlanje sapota lo mbono ebese sosuka la uthi weNkulunkulu oh my God into engenza into lapha ekhaya athathe isihlalo bafethu masibeka la Solomon masibeka lana ngase ngithathe isami ngahlala ngathi ake ngixoxe nawe uNkulunkulu leli khaya akaze kube khona noyedwa olotholwayo kodwa wena uthe wenza lokho ungakaze kwenzeke andikhona ngicela sisa angithi bafethu kubo angithi bafethu akekho kude nathi angithi bazalwane unendlebe uyesu angithi bafethu akafani nobhala unezandla yathi angithi bafethu akafani nodakoni unamehlo uyabona athi hlala lapha nje baxoxa indaba naye athi uzobe bengiyokufuna kuye bengiyobeka indaba yakhe athi uNkulunkulu akapheli ngalokuzwa kahlasa ivelile ngingomcinyane
kade wathi balotsolo namhlanje kakunenkomo bafowethu uThixo unamandla ibandla linamandla kodwa lihlezi nawo amandla engawasebenzi bafowethu ngifuna ukutshela ibandla liphiwa amandla sibe ngenyawo ngithandaza ucela manje abantu oh Jesus ucela abantu kule mihla ngivele ngikhalile bezibongcwele ngoba bafethu lento engikhuluma lana abanye abavumelani nayo ayikho into ebuhlungu bafethu njengengizisa ubuhlungu ukubona abantu bephuma ebukhoneni benkosi baye enyangeni benyanyoba njengoNikodemu ngoba ibandla lihluleka ukulalela uNkulunkulu ukulalela uNkulunkulu ake ngitshele bafethu uJesu kwafika eNazaretha bangamlalela bangayisupport into ekuye wahamba wabashiya wathi lalelani ngiyafunga ngiyosho lesisaka sokuthi inyanga zelapha okwenzile eKapanawume kwenze naseNazaretha wathi uJesu ngiqinisile ngithini asike isimangaliso sokwenzeka la lithi iBhayibheli bafowethu wayegila imihlola koKapanawume wathi befika khona ngoba babehlonipha into yayikuye kuthiwa bafethu amadimoni ayememeza athi wena siyakwazi weJesu uyindodana yophezu konke wena uzela uzosibhubhisa isikhathi siyaqala ungasihluki kodwa bayefika eNazaretha babethi siyakwazi nabo dadewenu abenzi lutho bakhulu amandla kulabo bazalwane lalelani makhulu ayasabeka owazi kangcono uSathane ibandla likaKristu ngeke lahlula bafuthu ngeke lahlulwa uSathane amasango ehayithe singeka lehlula sengisho kuwe nawe sobhesilethile uke wakholwa wena wabhesilete uSathane wathi it is over kuphelile ngithi namhlanje akapheli ngoba elikaJesu inotho angeke lahlulwa namadevloshikase angeke lahlulwa namasathaniste noma ngabusathane olwadlububile ngaleli bandla wena leli liyoba bakhwisha liyoba bepita liyoba bekhuluma emabhodleleni leli lafelwa leli liphiwa amandla elikaJesu alikaze lahlulwa asumela prosperity asumela impumelelo bafethu kodwa uPaul wabaphofu yena uJesu umsebenzi omcebe phela bonke abantu abathi sengizamile bonke kodwa umsebenzi bathatha phambi kwami angikanje ngijimuse lapha cela ningivumele bafethu ngiyaluza ugqoko namhlanje cela ugijimuse ngaphambili wena othi ngiyafaka ama-CV kodwa luthi igama labo kubizwa my God lothandazima bathi nje basheshisane bebezela abesifazane abahlakaniphileyo babhekisa impilo liyothandazima bafethu lithi iBhayibheli bafethu bake bathandazima indawo ekade lemikuyo abazalwane yaze yazamazama namhlanje kuyothandaza ake nginikeza amafutha anginawo amafutha ngeke samnika amafutha ufisa kancane matrata ngenkathi ngisawaphatha amafutha angithreniwe ngale ndlela esimangaliso ngumfundisi wami imali yayigcwala indisho yokugezela iyothululwa iphinde ilethwe kuthiwa inkonzo yegidi namhlanje kuzovula igidi kuphela igidi imali igcwala iyothululwa kuthiwa namhlanje inkonzo yephikili kuzobethelwa abathakathi phela iphikili
Kusuka kuthiwa bafowethu amanzi awadayiswa mahala kodwa wawathenga ngenyathi laphayana. Imali yayibuza kwabo bakufika khona athi umfundisi ithatha oyithandayo imali. Khuluma iqiniso kumoya ongcwele. Aqamba mama wayetrenile ngale ndlela ukuthi mabafika bazowathenga batshele ukuthi abawufuna umsebenzi kufanele benze njani. Wayemtshela ukuthi fanele bachobela bese bachobe bese bakhuluma bathi siyofuna. Kodwa namhlanje ngicela ukutshela bafowethu, ukutshela yonke lethu umhlalo lithi iBhayibheli lokhu umuntu akubona sakuthembelana ukuba kukwesikhashana, kodwa lokhu ungabona kungaphakathi. Sithandaze namhlanje ukuze bafowethu, oh my God, yazi namhlanje ngicela siqhathe uNkulunkulu bafowethu. Nayo yonke le nyovatheke esenzakala emhlabeni uke waqhatha uNkulunkulu noBhali. Wahlangana abantu abaprofethi bakaBhali entabeni yaseKhameli wathi waqhuthe emanikenika wabeka iy'nkunzi ey'mbili. Kwathi uNkulunkulu uzophendula ngomlilo yena ozokhonza. iBhayibheli babeka bangamakhulu abangamakhulu 450 abaprofethi bakaBhali. U-Eliya sele yedwa. Baqalani mina ngoba ngingedwa baningi. iBhayibheli bayihlahlanyela bayibeka phezu kwey'nkuni bathela amanzi. Kwathiwa mbizeni lo Nkulunkulu wena ozophendula ngomlilo yena ozokhonza. Kwathi kuthiwa wethu umlilo oqhuthulayo, umlilo odlala. iBhayibheli mama bambiza kwangababi ikhozi eliphendulwayo. iBhayibheli lazi lashona ilanga. Kanti ekugcineni wadlala ngabantu hlezi ulele lo Nkulunkulu wena. Hlezi sohambe nathi qhubeke nimbiza. iBhayibheli bambiza bathatha imese bayisika batshaza igazi. Sebehlulekile wathi bozani lana abantu bonke. iBhayibheli walungisa i-altar laligeziwe. Emva kwalokho walithi iBhayibheli wathi bantu bonke yitheleni inkunzi ngamanzi. Ibe manzi. iBhayibheli bayithela amanzi azakhophoza emseleni. iBhayibheli waseqala wabheka phezulu wathi uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe, enzile lokhu ngezinakho ukuze laba bantu bazi ukuthi mina nginceku yakho. Iphendulile iBhayibheli ngasisona leso sikhathi wabonakala umlilo wehle basulwini wafika wayiqeda inkunzi isimanzi. Ngoba izulu ukuze libonakale ukuthi linamandla kangakanani, inkinga yakho kumele ibonwe yibo bonke abantu bazi bahlebe bahlale ngabaphuze ngamatiya. Egcinele besuyabonakala uThixo athethe indaba yakho. Sometimes uyathula uma inkinga yakho ingakafiki kwi-level lakho usuhlethwa nangabazalwane. Bese uyafuna inkunzi isimanzi bese yaphendula. Ngawenzela sengimathi siliphi kodwa namhlanje